Takže ja vás tu vítam pri ďalšom parte Assassin's Creed 2, kde vlastne pôjdeme... Hej, Ezio! Čau. Áno, ale ja som slúbil, že spravím misiu pre túto Mariu, ktorý je za zlý obraz. Čau. Je zlý obraz. Prečo sa mi to robí? Tak, takže teraz ideme na misiu Una Amico di Familia a nechajte sa prekvapiť, o čom to bude. Buongiorno. Ahoj, Ezio. Buongiorno a voi. Dobrý deň vám, mama. Ako sa máte? Bene. Mám sa dobre. A ty? Ti stai riprendendo dalla notte scorsa? Uzdravuješ sa z minulej noci? Neviem, o čom rozprávate. Samozrejme, že nie. No ale musím niečo vybaviť. Ideš so mnou? Samozrejme. Vieni. Poď, nie mi to ďaleko odtade to. Amico di Familia, tam Maria con il suo incarico. Takže teraz vlastne pomôžeme Marii. A So tutto della tua zuffa cogliere. viem všetko to o bitke s Vierim. Quale zuffa? O akej bitke? Prosím ťa, prestaneme sa hrať. Sultano. Nadával nám, ponižoval nás, nemohol som mu dovoliť, aby pokračoval. Som si istý, že má zlé momenty kvôli tomu, že jeho otec je na súde. È un essere spregevole. Francesco de Pazzi je hrozný človek, ale ani ja som si nemyslela, že by bol schopný niekoho zabiť. Che cosa gli ha Čo sa teraz s tým stane? Immagino che ci sarà No, myslím, že súd o tom rozhodne. A môj otec bude o tom... È lui che Tam? hanno le prove. Samozrejme. Vorrei che ci fosse un altro modo, però. Non c'è nulla da temere. My vykradneme... Ne! Ideme vykradnúť banku. Ne! Ne! Ne, prosím, ne! Co to je? Ne, 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 ne! Nie! Nie! To nie! My sme ho stratili. So tutto della tua zuffa cogliere. Nežubu! Quale zuffa? Ti prego. Ah. Mettiamola come giochi. C'è il sultano. Non potevo permetterti di continuare. Nisa! Sembra che stia passando un brutto momento. Nisa! Per cose contro suo padre. Francesco de Pazzi è un essere spregevole, ma neppure io non ho mai creduto capace di un omicidio. Choď! Che cosa gli accadrà? E immagino che ci sarà un processo. Mio padre testimonierà. Per forza, è lui che non ha le prove. Vorrei che ci fosse un altro modo, però. Non c'è nulla da temere. Znovu? To nemyslíte vážne? Dámy a páni, ja nemôžem hovoriť tu. Strich, toto tam nemôže ísť. Quale Ja zuffa? tomu nemôžem uveriť. Ti prego, smettiamola con i giochini. C'è il sultano. Non potevo permetterti di continuare. Sono sicura che stia passando un brutto momento per le accuse contro suo padre. Francesco de Pazzi è un essere spregevole, ma neppure io non ho mai creduto capace di un omicidio. Tak dobre, tak teraz si dáme minútu ticha za Martyho a minútu ticha za dve desynchronizovania. Mio padre testimonierà. Per forza, è lui che non ha le prove. Vorrei che ci fosse un altro modo, però. Non c'è nulla da temere. Tutti vogliono che sia fatta giustizia. È una circostanza impossibile. Ne, prosím ťa, ne. Nerob mi to. Ujdem za tebou, Maria. Ty, kvôli tebe mám dve desynchronizet. To nemôžem uveriť. Že stratili sme ju. Jak to, že sme stratili? No ale nič menej, teraz sa stretneme s legendárnym Leonardom. Áno, už sme tu. Legendárnym Leonardom da Vincim. A budeme robiť našu prvú donášku. Salute Leonardo. Ahoj, Leonardo. Maria, Questo è il mio toto je môj syn, Ezio. Molto onorato. Teší ma. L'onore è mio. Mňa teší.
Vado a prendere il... Idem zobrať tie portréty alebo čo. Má veľký talent. Immagino. No, myslím si. Sia essenziale per Teraz niečo umení. dovresti trovarti Mal by si nájsť nejaký Pieno di sfoghi. oltre alla niečo, nejakú zábavu. Mám plno zábav. Myslím, okrem dierky, ktorú má žena. Slušne povedané, no, tak to poviem. No tak teraz odnesieme túto srandu. Takže Ezio, kde pracuješ? Pracuje pre svojho otca. Budeš bankár. Na teraz. A ty? Maliar to, že? Aby som povedal pravdu, je trošku ťažké ma niekde zaradiť. Akože páči sa mi malovať, ale chcel by som aj robiť niečo dôležitejšie, niečo lepšieho, niečo konkrétnejšieho, niečo ako architektúru napríklad, alebo anatómiu. Ďakujem za pomoc, synček. Dúfam, že ti to nevadilo. Bolo to pre mňa super. Aj pre mňa. Takže ja tu s vami ľúčim a rýchlo uvidíme sa pri misii Pestel Tradutor. Čaute.